nongeye kubasuhuza. Harashize iminsi tutigana gitari. Ubu tugiye kwiga gitari ku masomo abantu benshi banyandikiye inbox bansaba ko twayakorana. Tugiye kureba amakode bita suspended code, mu gifaransa bayita suspendi. Suspended code ziramoko atatu. Hari izo bita suspended code 2, sasi 2 cyangwa suspended. Hakaba n'izindi bita suspendi 4 cyangwa sasi 4. Hakaba n'indi type ya gatatu bita suspended 7. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe suspended 2 na suspended 4. Ku rurimi rw'igifaransa babyita suspended na suspendi 4. Reka tugaruke twibukiranye ukuntu bazifata turebye kuri formule yazo. Abo twiganye isomo rya majeri twavuze ko major code bayifata bakoze rimwe, ubwo rimwe ni root position, ni root, gatatu na gatanu, ubwo ni 1 and major third na major 5 fifth. Rero suspended code ziva aho ngaho. Reka mbere ko suspended 4 code. Suspended 4 code dufata ni rimwe, kane, gatanu. Bisubiremo. Rimwe, kane, gatanu. Niyo suspended 4 cyangwa suspendi 4. Ubwo ni ukuvuga iyo ukoze iyo scale ureba ahaje rimwe akaba ari ufata na kane na gatanu. Urugero, dufashe urugero rwa do majeri. Rimwe ni do, kabiri ni re, gatatu ni mi, kane ni fa, gatanu ni sol, gatandatu ni la. Urumva rero iyo yabaye kane ni fa, gatanu ni sol, rimwe ni do. Ubwo ni ukuvuga ngo suspendi 4 cyangwa suspended 4 dufata rimwe na kane na gatanu. Ubwo ni ukuvuga ni do na fa na sol, nibyo bita suspendi 4. Iyo tuyicuranga irizovingwa muri rimwe. Uba mufite kujya muri rimwe ni irizovingwa. Ambo suspended 2 cyangwa sasi 2, iyo formula no kuvuga ni rimwe, kabiri, gatanu. Kabiri twabonye ko muri game majeri ya do kabiri ari re, gatanu ni sol. Ubwo ni ukuvuga dufata rimwe na kabiri na gatanu. Ubwo ni ukuvuga dufata do na re na sol. In English bavuga C, D and G. Okay. Reka tubirebe kuri gitari. Turebe kuri gitari tugiye kuyareba ari ama open. Ayo ama open. No tugiye kubirebera. Ndagenda tureba sas 2, sas 4 na major code. Okay. Kadere muri ki ya do. Kadere muri ki ya do. Do tuzi ko tuyifata gutya. Iyi ni mi, umugozi wa gatandatu, iyi ni do, umugozi wa la, iyi ni mi, umugozi wa re, iyi ni sol, iyi open, iyi ni si cyangwa do, umugozi wa b, iyi ni mi yo hasi. Bivuze ngo tuba dufite rimwe, gatatu, gatanu. Sibyo? Iyi ni do majeri. Suspendi 4 cyangwa sasi 4. Suspended 4 twavuze ko dufata kane, rimwe, gatatu, rimwe, kane, gatanu. Kane ya do iyi twavuze ko ari mi. Kane ubu ni iyi. Iyi niyo kane. Iyi niyo kane. Ubwo tugiye gufata rimwe, kane na gatanu. Iyi ni rimwe na none. Gatanu ni sol. Ni sol. Ubwo bivuze ngo tugiye gufata rimwe, gatatu tuyiskypinge kubera ko ntagizamo, iyi gatatu ikuremo, then tuyifate kane, then na gatanu. Iyi nayo ni rimwe,
ubu ni ukuvuga turabifata gute? Hari abishoboye bafata gutya, iyi ni suspended 4 kubera ko iyi ni kane, urutoki ring finger ufite kane, kane ariyo fa, iyi pink ifite sol G ariyo gatanu, iyi ngiyi index finger ifite do ariyo rimwe, again ifite rimwe. Ubwo ni ukuvuga suspended 4 kuri do. Noneho tuvuga tugaresolvinga hehe muri rimwe. Suspended 4 major chord. Hari abadakoresha insoro ya hano bakifatira suspended chord bagakoresha iyi pink bakayifatisha kane, uyu mugozi bakawurekeramo wa mi, nubwo Fabien atari kwivuga. Oh hallelujah, I will sing. Suspended chord 4 major chord. Aha. Okay, ndizera turayibonye. Do suspended 4 cyangwa si suspended 4. Dufite do tukayiramplasa kane yacu. Ou bien suspended 4 chord kuri kiyasi. Turebe suspended 2. Formula tugwe suspended 2 dufata rimwe kabiri gatanu. Iyi ni gatanu niyo sol cyangwa G muri kiyasi. Kabiri kuri do ni re do re, iyi ni gatanu. Ugiye gufata rimwe kabiri, iyi ni kabiri kuri do, iyi niyo re do dieza re, iyi ni gatanu, iyi ni kabiri, iyi ni rimwe. Hari abandi bayifata gutya. Do re mi fa so la si do re mi. Ubwo ni ukuba suspended ya do ni yingi. Bano bakunda gukoresha finger picking. Ini suspended D kuri do, abandi bakongeraho na gatatu. Yongeyeho gatatu bibaye add 9. Bibaye add 9. Okay. Ahangano babyumvikanye. Reka tujye kwindi ki ya D cyangwa ki ya re. Ya re. Ambo, re formula ni ya yindi. Suspended 4 ni rimwe kane gatanu. Suspended 4 D ni rimwe kabiri gatanu. Muri re duyifata mu majeur. Suspended dukuramo urunguru urwa rufasha. Kubera ko kabiri kuri re ni mi, uyu mugozi ni mi rero. Ubwo twifatira suspended major chord. Suspended 4 kane kuri re ni sol, kane ya re ni sol. Ubwo bivuze ngo turafata sol ndi, ubwo no kuvuga rimwe gatanu then kane. Ubwo ni soundinga resolvingwa muri major. Suspended 4 major, suspended D. Suspended 4 majeur major chord, suspended D. Sus2 again, suspended 4, suspended 4
majeri suspended. Turazera ama open. Ariko ku muntu ushaka gukomeza amanuka mu yandi manota. Abenshi bakunda kuzicuranga bakoresha kepo ya transpose. Transpose kuri gitari bahita ngo ni kepo. Ka kantu bafatishaho. Kamuting ibingibi. Niyo transpose ya gitari. Ariko udashaka kubicuranga ama open takoresheje kepo. Nabyo ni cya kimwe. Nubwo uhindura fingering gusa. Ushaka wakoresha gutya bitewe n'ibikorohera. Re suspended de re dièse. Suspended ugakomeza. Kimwe na suspended 4 nabyo ni kimwe. Twabonye ko suspended 4 cyane nabyo ni kimwe. Re suspended 4 ukimuka kwa kundi twabonye tugenda twimuka. Re dièse suspended 4 ugakomeza. Nayo batuje kumegeza nimi suspended 4. Muri shape ya re cyangwa ya D. Ega tujye ku yindi. Ubwo tubonye suspended 4, re majeur, re suspended D. D sus4, D major, D sus2. Okay. Reka tujye muri la A. Twanya kutifata gutya. Twifata gutya. Ariko n'abandi bifatira gutya. Bari ukazaba kuzakora yambere nkuko twayibonye mu masomo y'abandi. Ugakomeza. Ayo gateye gutya wafata gutya. Iyi ni la cyangwa A. Ambo suspended 4. Ni rimwe 4 5. Kane ya la ni iyihe? Kane ya la turebe la do re mi fa la si la oya turebe muri la iyi ni C cyangwa B, A, B, C sharp ni gatatu, D. Kane ya la ni iyihe? Ni D cyangwa re. Sibyo? Kandi re twayibonye ngiyi hano re. Iyi niyo re. Uyu mugozi wa kabiri mu kazu ka gatatu. Iyi niyo re. Kuba twiganye isomo rya mbere. Ubwo tugiye gufata la 1 5 na 4. Iyi ni 5 ya la ni mi. Iyi ni mi. Iyi ni la. Kuba twiganye isomo rya mbere barabyumva neza. Muzarebe hasi murebe link ihari murebe mukurikirane isomo rya mbere. Ambo 5 iyi ngiyi ni kangahe ni re. Ubwo no kuvuga suspended 4 dufata 5 4 5 1 4. Iyi niyo suspended 4 kubafata gutyo. 4 iyi niyo suspended 4. Suspended 4. Ufashe gutya ibintu gutya. Suspended 4 naka kimuka gusa mu kazi ko ka. Ubwo kubazakomeza bashaka gukomeza kumwe twize. Iyi major in suspended 4. Reka turebe do suspended 4 muri forme ya la. Turebe do ni iyi ngiyi twabonye ko do ni iyi ngiyi. Ngo suspended 4 naka kavamo konyine. Izindi zikaba ziri bare n'urunguru ni index finger. Iyi ni suspended 4. Do suspended 4 cyangwa C sus4. C sus4, C sharp, sus4 no kugenda twimuka gusa. Ushaho yo kwe. Okay. Turebe sus2 muri forme ya A. Twavuze ko sus2 dufata 1 2 5. Kabiri ya la ni iyihe? Kabiri ya la ni C. Mu cyongereza bahita B. Iyi ngiyi. Ubu turabivuze ari open. Ubwo turafata 5
na rimwe zose ari open. Iyi niyo La suspended D, A sus 2, A major, A sus 4, sus 4, major chord, sus 2. Okay, kubashaka gukomeza nabo ni kimwe. Ariko abenshi bakunda gufata gutya. Kugira ngo tuzakomeze tujye. Ni sus 2. Shape ya A sus 2. Okay, ndumva bibaye. Sus 4 cyangwa sus 2 zindi zose murabona ko zitariho. Murabona ko zitariho. Gatujye ku yindi ki. Ki ya I. I ni mi. Kane ya mi ni La cyangwa A. Ubwo ngiye gufata mi, dufata gutya, La ngiye hano. Ubwo ni ukuvuga iyi niyo mi suspended 4. Urabona bagira ngo ni La majeur dufata gutya, ubwo uzamutseho buri rutoki rukazamukaho urusinga rumwe. Tuba dufite mi suspended 4 cyangwa A sus 4. Kubashaka gukomeza muri KGD system ko twabyize, iyi ni uko tuyifata, iyi twabonye garo tuyifata. E major, E sus 4, F sus, ugakomeza. Sus 2, ngiye kuri sus 2, rimwe, kabiri, gatanu. Iyi ni gatanu ni B kuri mi, kabiri ya mi ni do dieza. Nibyo, kabiri ya mi ni fa dieza. Kabiri ya mi ni fa dieza. Ubwo ni ukuvuga na rimwe hano. Dufate rimwe, arabifata gutya. Sita abantu bakunda gucuranga flamenco. Flamenco bakunda gukoresha iyi ngiyi. Flamenco. A minor, G major, C major, E sus 2. Ubusindi ni G. Terebe G. G ni isigaye. G major tuyifata gutya. Cyangwa kabiri ya G ni La. A ni ngiyi. Ubwo suspended 2 kuri G dufata ino suspended 2 zero open. Fata gutya. Hari nabongera hakaga kwera ku idini gatanu. Idini gatanu kuri sol cyangwa kuri G. Arabifata gutya. Iyi niyo suspended 2. Suspended 2. G suspended 2. Kuruga soundinga neza. Suspended 4. Kane kuri G ni
ni si cyangwa do. Ubwo turafata do, iyi ni G, do ngiyi kane, do, iyi nayo ni G, iyi ni si nanone. En fait ubwo turayifashe gusa twongera hejuru. Cyangwa tukifatira, hari n'abadakuramo iyi gatatu bagafata gutya. Okay, ndumva izo ngizo. Reka tuyisubiremo twihuta. Reka tuyisubiremo in summary. In summary. D suspended 4, D major, D sus2. Suspended 4, major, suspended 2. A, suspended 4, suspended 2. Sus4, sus2, C, 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 suspended 2, suspended 2, then suspended 4, suspended 4. Suspended 4, suspended 2, per cui in D. Ambo, sus2, sus4. I, sus4, then sus4, sus4, sus2. sus4, then sus2, G, sus4, sus2, sus4, per cui inizi, sus4, major, sus2, iyi ni A, mwakoze gukurikirana isomo. Reka tuzahore ubutaha tureba application yazo, tuzafata nk'indirimbo zingahe tureba application.